Tako, spoštovane dame in gospodje, projekt Ključ, ena izmed zelo pomembnih lokacij v Sloveniji, in sicer Grad. Sicer sedaj se ne da priti not, razen če se gre v sobe, ampak bistveno je, kaki simbol je tu nad vrati in grb da nekako vibro prostora kraja. Sedaj se mu približamo takole, da ga nekako vidimo pregledno. Potem pa gremo dalje in vidimo ključ, grifoni, sonce na vrhu in sonce na strani. In bistveno je, da eno sonce gleda gor, eno pa gleda na stran. Kaj to pomeni, vam razkrijemo kmalu, ampak toliko, da vidite, Slovenija je država templjev. Genialno.